Ključno je važan politički dogovor, zato što v procesot koji što go prezentira se obidov ta podgotвителна faza, da skratam, tije se dve fazi koji što seriozno zavisat od lokalni od partner. A nije prethodno da razgovaravme so teo da vidime koji se drugi nekoj možni čekori koji što može da bidat polesni od ovoj praven čekor, koji što podrazbiraše seriozna zafatenost na lokalni od partnera so to da izraboti elaborati, studiji, procesi, ni soveti i taka natamu, koji što sam po sebe će bara odredeno vrijeme. Zato nije, poznavajući gi ovije čekori, odnosno gledajući koliko je v sušnosti kompleksna cela ta situacija za da se projde niz celi od sistem, sebe si dozvolivme da kažeme da v 2015. godina bi sakale da go ostvarime to, odnosno da se ustvari to i dogovor za formiranje na ta institucija. Ponatak i za finansijske aspekte mislim da nam nije seriozno validno iskustvo to od ono što imamo sa našite hrvatski, međutim i drugite partneri v regionu, kako mreža Jadro se vmrežujeme i sa drugi slični mreži koji što se nalazi v Srbija, Hrvatska, Bosna, se slučuva Bugarija i tako natamo i mislim da razmena ta novije iskustva seriozno pomaga i ponataka v gradanje na nekoj finansijski plan koji što smetam da je slednji od čekora koji što treba da go planiramo.